Qala ngekhaya. Lapha indaba. Lapha indaba. Sikhetha siyixoxela yathi indoda yasezulwini yathi so sawulalela abafazi yakho-ke. Ithi indoda incancadi manje kunjalo abesilisa abakhulile. Webo baba sebeneyingane seyithombile. Incwadi ikhuluma nani? Funda. Ithi le akube ngamadoda aqondayo. Ithi akube indoda eqotho. Umuntu oqotho okhuluma kahle, okwazi ukuthi abeke into njengoba injalo. Hayi ukuthi hayi uMandlovu sesuke wathi. Hayi. Hey, uMandlovu ucela kuMandlovu. Ngibuza ukuthi obuya sibapho abakugadile la ekhaya kini kwaDumo. Njengoba siyacela kuMandlovu baza kuthatha. Uzosalela uMandlovu uzoyithola. Ngoba ukhetha ukuhamba phela wena. Uyabona khona nje into engizoyisho engeke ngiyilalele emkhokheni isho labantu okuthiwa yini abasindiso. Bathi mawushonile bathi ube yigwala wesaba ukuphila wabaleka. Ngoba wesaba ukuphila wesaba ukukhuluma iqiniso ekhaya kini. Bese bekuthatha bakini. Unganemfuzi bayuthe uyibeka uthi uzokhwela egcekeni. Mayingakhweli yathena baza kuthena nawe. Ngoba egcekeni ngawufuna ukukhuluma iqiniso. Utshela unkosikazi ukuthi mama la ekhaya ukuthi nokuthi kakwenziwa futhi ukukhuluma kwala ekhaya akushiwo kanje. Hayi. Namhlanje singena endlini yobaba uhlangane nezwi. Hawu. Mina ngafika ebuhleni kwakusasethwa sematabetulu. Ngafika mina uthi mangabe ukhuluma nomuntu uma ehamba njengalapha wawungameme wawushaya izandla. Ngoba ekhaya la ugane khona amakoti ilapho ofanele uhloniphe khona ngokwedlulele. Namhlanje amakoti abakhona bafana namadoda njengamadoda. Indoda ayisenalo izwe ekhaya. Kayisahlonipheki. Funda baba, ufuna ufunde kulo ndawo. Ithi kakube indoda eqinisele ekayaziyo iqiniso. Mawuthiwa yaqiniseka usho ngoba uyakwazi ukumela lokho okushiloyo. Kungathi usushilo ukuthi mangabe sekhulumile ukaNdlovu bese ayi kodwa mama khona kodwa asase senza nje phela kodwa kodwa phela manje uyabona nje lokho kusho kwakho echagwini elakubeka la ekhaya selidiniwe seliyafisa ukuthi kuzosuka nini uMandlovu bese wobuka ngoba imvamisa amadoda ayikho indoda ephele ezandleni zomfazi iphuma ngizokutshela isibanga egcekeni kithi umuntu ongimelamayo mina usigule kakhulu unyaka nohafu kodwa uthe seseyihambela umuntu akhe sequkulo seseyihambela kwathi ngone ezohamba wathi umuntu wakhe wathi akahamba omenzela amanzi okugeza uthe maye okwenza amanzi wagoloza unkosikazi ethi baba ngisahleki wathi hey kangisaguli nje usalindeni maye ukade bani hamba ungenzela amanzi waphuma unkosikazi uthe ebuya namanzi wafike sekubhambanana awu nkosikazi indoda kayisahambi kumfazi ngeke uhambe ezandleni zomfazi ngoba umfazi uhlale correct ngoba kanayo mistake unkosikazi kanayo mistake ngoba wasuka kubo walalela wena mawuthi kahamba yekini ayokwazi ukuthi abe umsizi kamama wakho namhlanje wena usulalela umfazi qotho njalo njoba ngikhuluma nje lapha ngathi uma ngathi umkhokhela kaphume nabo lapha ngaphandle mama laba bafaka inhloko akukhuluma ngomuntu kaHope ukhuluma ngomuntu ofaka inhloko opheleleyo uzazi ukuthi ngumama ngaphela bonke bafaka idwaba kodwa amadoda wafakela amabhisho bheka uGenesis ukuthi uyavuma into ukuthi uNkulunkulu wathi mayekhanda umuntu wamgqokisa ini ngoba wamona egqoka amahlavu niyathanda amadoda ukugqoka amahlavu bese lithi abafazi benu abagqoki bazoniphatha ngoba amandla abawathatha esikhumbeni sikaJehova wena egcekeni kini ufake ibhuluku uyashwayisela ufake isidwaba umfazi okhombisa ukuthi uyazazi ukuthi imdala lapha ekhaya wobuka lapha idwaba senza behlukana umfazi uyabonakala kunentombazane yala ekhaya ngoba sekuyenzeka phela intombazane izalele la egcekeni kodwa manje kuze kubonakala umehluko isidwaba inhloko ekhaya
nakho-ke nakho-ke inkosi ibusise wewe madoda agqoka amabhulukwe luthi unyazi behlale ehlalweni belunonyaka wodwa luthi ngesabatha ngiyayicelela indoda nendoda kayingivunulele ngoba ngifuna ukuyifaka ezulwini isesemhlabeni ngoba uJehova uNkulunkulu wamenzela uAdam noEva wabashukela isikhumba bagqokile abafazi bayigqokile ikhumba ziphezeni buyela kuleyo ncwadi leyo buyela kuleyo ncwadi ekhuluma ngaleni sifuna la madoda angizwe izipha kangaka nje ubona izingane ayithoni namsebenzi cha yeka qinise ule kade ukuyona ngaphambi kwakho Tito we madoda nisabathanda omkeni niyabathanda awuphathisa isandla uphathele uswidi umkakhe izolo uswidi izolo ifonje niyohlambuluka hands up ufuna babone phela labafazi benu bagale igqusa ngoba lalela kuthiwa iba namandla othandweni uyazi ukuthi njengoba segibela phe wakho nje umfazi ngenkulumo ibobu uyabona usanalo uthando lwakho kodwa bonke thina lokho ngithabuka yazi mina esami isidudi ungamangala ukuthi isono saso sisodwa nje emhlabeni phambi komese wakhe esokuthi akafuni ukuba yiNazaretha kodwa ukwenza konke wegcinisa bathi hey kodwa ungamangala abayizake emuyaguqa indaba ezithi ngithi wena kamanyelela kumede kandaba ngoba namtshela ukuthi mina mawusuye ungiguqela nokukhothamela ufuna ngebhentshini ufuna ngisheshe isikhathi sekhona ingane engakalali ngoba mase ngiyohamba singane seyilele menze ngivuke ngishaya ikrepa nalapha ebhentshini sekuyaphetha lokuyatekezela sekuwavuka nje asaqondakala mhlawumbe nasemva kamkhokheli sekuyaphetha angazi kodwa ke sekungqonwane emva kamkhokheli ngoba ayichala ebhentshini hey ningi imkhuba hey bayabhenga labo sisi ngibabonile mina emhlanganweni emhlanganweni kuvala umhlangano lapha ngaphesheya kwasebuhleni babhenga kwaze kwasa amakhosazana amaNazaretha adanza bhashe phansi atesha ivosho athi mina le ingane zethu Nkosi yami ngoba thatha funda leyo ncwadi wena ufuna ufuthi ngijaye komama ufuna ukukhuluma ithi ke incwadi kangikhulume nomama